Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe wa muri twirwana urashinja leta y'u Burundi kohereza abateye ebyiri z'ingabo z'icyo gihugu mu misozi ya Fizi, Mwenga na Uvira muri Kivu Amajyepfo mu mugambi wo kugota minembwe no kuri jenoside abanyamurenge. Ibi ni byatangajwe na Colonel Ndakize Werika Mukamasa, umuhuza w'ibikorwa muri twirwaneho, uvuga ko ingabo z'u Burundi FARDC, Maimai na FDLR bakomeje gukorera abaturage ibikorwa bya kinyamaswa. Colonel Kamasa yavuze ko bateye ebyiri z'ingabo z'u Burundi hamwe n'abatabi 333 FARDC zasanze indi zikambitse yitwa Point mu irembo rikuru ryerekeza mu minembwe. Izo batayo zizwi ubugome bukabije zageze muri Fizi zikoresha amata twara abantu ya gisirikare mu kiyaga cya Tanganyika. Avuga ko izi ngabo zasanze batayo zirenga 10 z'abarundi muri iyo misozi zikomeje guha ibitero ku mirongo myinshi y'urugamba kuva mu ntangiriro z'icyumweru gishize. Ati leta ya Kongo irabahemba, yabahaye akarere nibo bayoboye, abarundi nibo bakoresha inama, nibo batanga amabwiriza abantu bagenderaho, no kuvuga ngo nibo bakora nka leta. Abo basirikare bakuru bose ubutegetsi bwa Ndayishimiye Kidi barunze umusozi miremire bayobowe na Brigadier General Amuri Civil Commando y'ibikorwa bya Sokora kabiri mu Kivu Amajyepfo. Ibitero by'iryo birongo byahitanye abasivili benshi kandi byatumye ibihumbi n'ibihumbi by'abantu babunga ku karere nk'uko Colonel Kamasa yabitangaje. MRDP twirwana ivuga ko ingabo z'Urundi muri ibyo bice ziyobowe na Brigadier General Ponsiya Hakizimana, General de Brigade Michel Ndenzako, Brigadier General Jarike Barugira na Brigadier General Desire Manirakiza. Uyu mutwe uvuga ko kongera ingufu kw'ingabo z'u Burundi mu misozi miremire ari ikimenyetso cy'ubufatanye bwa gisirikare mu bikorwa byo kurimbura abanyamurenge. Ngo bishimangira kandi imikoranire y'izo ngabo n'imitwe yitwaje intwari irwanya abatutsi n'abanyamurenge irimo Maimai, Wazirendo na FDLR, abanyamurenge, ababembe, abafurero, abashinandi moko atoye mu minembwe muri zone ya Mwenga, Fizi na Uvira baherutse kwigaragambya bamagana ingabo z'u Burundi bazishinja kwicisha abanyamurenge inzara. Iyo myigaragambyo baye ku itariki y'Ugushyingo yitewe n'imiryango y'uburenganzira bwa muntu, abaturage, abami gakondo n'abahagararira inzego z'abagore bagaragaje ko ingabo z'u Burundi nabo bafatanya bakambitse mu duce twose tuvamo iby'ibanze abaturage bakenera birimo imiti, umunyu, isukari, isabune n'ibindi kugira ngo babashe kubaho. Aba baturage beretse amahanga kandi ko izo ngabo nabo bafatanya barimo Wazirendo, FDLR bamaze imyaka 8 bagereje gukora jenoside abanyamurenge abacitse ku icumu bakabicisha inzara. Colonel Kamasa yavuze ko nta ntambara ntibaho cyangwa se umwanzi muto, ko bakize imbere kurengera abaturage bagasaba amahanga kugira icyo akora kuko biteye agahinda kuba abantu bicwa rebera. Ntaravu muri Kongo Kinshasa mu Colonel mu bwoko bw'abanyamurenge wiyunze kuri FARDC na Wazirendo mu kurwanya umutwe wa Museveni na twirwaneho, we n'abarinzi be bakubiswe bagira intembero yo gufungwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Colonel Frigo n'abarinzi be bafashwe mu mpera z'icyumweru gishize bashinjwe gukorana n'abarwanyi Museveni na twirwaneho basanzwe banga urunuka. Kuva 2022 we na Gumino umutwe ugizwe n'abanyamurenge batavuga muri Museveni twirwaneho bakoranaga na leta ya Kongo, Wazirendo n'ingabo z'abarundi. Amakuru avuga ko ubu bafungiye muri kasho irivungi imwe muri groupe mozo muri sheferi y'abafurero muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Epfo. Colonel Frigo n'abasore 8 bafatanywe babanje gukorera rwicarubozo aho bakubiswe bikomeye bamburwa imbunda ari muzankano mbere yo kujugunywa muri kasho. Ikinyamakuru Museye cyo mu Rwanda kiva ko umugabo na Lieutenant General Masunzu ari bamwe mu bwoko bw'abanyamurenge bahawe amafaranga atabarikana Tshisekedi kugira ngo barwanye Ventura na twirwaneho. Bamwe babonye amafoto yasakaye ku murembaga bifashe ku munwa bavuga ko Colonel Frigo yari yarikundwa kaje kuri leta none mweretse ko yahetse impyisi. Hari ababuze bati ntibyumvikana ukuntu ashinjwe kurana Ventura kandi ari kurwanya umutwe. Zimwe mu mbuga z'abanyamurenge bishimiye ifungo rya Colonel Frigo nko munsi Lieutenant General Masunzu atumizwe Kinshasa bavuga ko bagambanye bose bazahura n'akaga. Bagaragaje ko abanyamurenge baba amafaranga leta ngo bikize bene wabo, nta kabuza ko inzira yo kubikiza ifunguye kandi nta uzigera bibuka. Gusa bamwe bavuga ko nubwo Colonel Frigo yabagiriye nabi, ibyo yakoreye bishimangira ivangura ryimakajwe n'ubutegetsi bwa Kongo butoteza mu bice by'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Naho abaturage mu bice twa Kavimvira na Rugenge mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu Amajyepfo batewe ubwoba n'amasasu yashwe bagana mu masaha atazamanywa ku cyumweru. Nk'uko amakuru atandukanye avuga ngo n'abasirikare umutwe ushinzwe kugenzura imyitwarire wa FARDC washaka gufata mugenzi wabo wasinze wari ufite grenade ashaka kuyitera umukuriye. Muri icyo gikorwa nibwo umusirikare yarashwe ahitanwa n'ibikomere mu kanya gato nk'uko iyi nkuru y'ikinyamakuru Morning Post bivuga. Ibi byabereye kuri Avenue du Projet mu gace ka Kavimvira. Ku ruhande rw'igisirikare nta tangazo isobanura ibyabaye ryigeze rishyirwa ahagaragara. Ni mu gihe bivuga ko hari yashize amezi menshi mu gihe Uvira umurwa mukuru w'agateganyo wa Kivu Amajyepfo wugarijwe n'ibikorwa bihungabanya umutekano. Bivuga kandi ko usanga amasasu yumvikana bya hato hafi buri munsi mu duce tw'amajyaruguru y'umujyi nka Rugenge na Kavimvira. Nasimukiye muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika. Maratwa kwa gatandatu y'ipolisi cya Tanzania cyateye muri yombi undi muyobozi mukuru mu ishyaka rirwanya ubutegetsi Chadema. Abayobozi bavuga amazina y'abandi 9 bashakishwe kubera imyigaragambyo yakurikiye amatora mu cyumweru gishize. Ishyaka Chadema n'abamwe muharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko bashinzwe umutekano wishe abantu barenga 1000. Guverinoma yavuze ko imibare ari ugukabya ariko ntiyatangaje umubare w'abantu yemera bapfuye. Chadema yavuze ko umunyamabanga mukuru wayo wungirije Amani Gurugu yatawe muri yombi na polisi. Polisi yavuze ko Gurugu hamwe n'abandi bantu 9 bashakishwa mu rwego rw'iperereza ku mvururu zadutse mu matora
nyuma y'umunsi umushinjacyaha bushinja abantu 105 icyaha cyo kugambanira igihugu. Polisi abapolisi ku bufatanye n'izindi nzego za gisirikare n'umutekano bakomeje umuhigo ukomeye wo gushaka abantu bose bateguye bahuza kandi bashyira mu bikorwa iki gikorwa kibi. Iyi ni imyigaragambyo yakurikiye intsinzi idasanzwe ya Perezida Samia Hassan, umuyobozi wa Chadema Tundurusi yashinjwe kugambanira igihugu muri Mata kandi kuba yarahejwe mu matora hamwe n'undi mukandida w'irindi shyaka rirwanya ubutegetsi. Hari n'ingo nibyo byatumye haduka imyigaragambyo. Komisiyo y'amatora yatangaje ko Perezida uriho Madame Samia Hassan yatsinze amatora ku majwi 98%. Yarahiye kuwa mbere mu cyumweru gishize. Mu bashakishwa ngo batabwe muri yombi harimo umunyamabanga mukuru wa Chadema Bwana John Munyika n'umuyobozi ushinzwe itumanaho mu ishyaka Brenda Rupia nk'uko bitangazwa na polisi ya Tanzania. Ariko ni ibiki mu by'ukuri biri kuba muri Tanzania? Tanzania cyari umwuka w'urugomo rwa mbere ruri cyane rwayobayemo nyuma y'amatora y'umyaka w'irwo muri za 70 yarishize. Ayo makuba akaba yarashegeshe izina yerebatse ryari maze igihe kirekire yo ku gicumbi cy'amahoro n'umutekano muri Afurika mu buryo bw'imboneka rimwe. Ibi byanatumye igihugu cy'icyaho cyangwa se kirengwa n'umuryango kirimo mu karere wa SADC ndetse n'umuryango umwe bwa Afurika. Mu ijambo ryo kurahira ririmo kwinangira yavuze kuwa mbere ushize, Perezida Samia Hassan yavuze ko amatora yabaye mu buryo butabugamye kandi mu mucyo ariko yemera ko abantu bapfira mu myigaragambyo. Iyo myigaragambyo yiciyemo abantu yayegetse ku banyamahanga. Amahoro bapfuye nturamenyekana neza ariko umuryango ukomeje gushakisha cyangwa se gushyingura bene wabo bishwe nyuma y'ayo matora aherutse yateje impaka. Samia yatsinze ku majwi 98%. Madame Samia Suluhu, umutegetsi uvuga yoroheje ndetse urangwa n'imyifatire y'imituze no gucisha make, mu ntangiriro ibyo byatumye bamwe bagira icyizere ubwo yajyaga ku butegetsi 2021 nyuma y'urupfu rutunguranye rw'uwo yasimbuye w'umunyagitugu wari ku butegetsi Dr John Pombe Magufuli. Ariko ibi byarahindutse. Professor Peter Kagwanja, umusesenguzi ku igenamigambi wo muri Kenya, yabwiye bisati Samia yasunikiye Tanzania mu myigaragambyo, umutekano muke n'urujijo. Iyo myigaragambyo yateguwe n'urubyiruko ifitanye isano igaragara n'uburyo bwo gukusanya imbaraga bw'ahandi ku isi buyoborwa n'urubyiruko rw'abazi nk'abajenizi bwo kwamagana ubutegetsi bwashinze imizi ndetse butagira icyo bukora ku byo rusaba. Abasesenguzi bavuga ko nubwo izo mvururu zitari zarigeze ziba mbere muri Tanzania zabanjijwe n'umwuka wa politiki w'ubushyamirane waranzwe n'ihagarara ry'amavugurura, uburakari bw'urubyiruko bwayo maze imyaka bututumba guhatanira ubutegetsi imbere mu ishyaka riri ku butegetsi rya Chama cha Mapinduzi ndetse n'itoteza rimaze igihe kirekire rikorerwa abakuru b'abarwanya ubutegetsi. Godfrey Mwampendwa, umunyatanzania ubi Nairobi muri Kenya, utangaza inkuru zishushanyije zo kuninura cyangwa se kunenga muri politike, uzwi cyane ku izina rya Gado, ati imyigaragambyo yabaye iherezo ry'imyaka yari ishize abanyatanzania bafite uburakari n'inzika bapfukiranye. Inkuru zishushanyije za Gado zinura Perezida Samia Hassan nk'umutegetsi w'umunyagitugu ndetse utihanganira irushanwa cyangwa se yatana muri politike, zarerekanyijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga. General Ulimwengu, umunyamakuru w'umunyatanzania wimazemo igihe kirekire, yatangaje inkuru y'ibitekerezo bye bwite avuga ko amatora aherutse kuba muri Tanzania ari ibira ry'amasosi yo muri sosiyete ya Tanzania yari amaze imyaka za 40 atetswe ku ziko rya rondereza atabonwa n'ubutegetsi burangaye bwarengeye burundu muri gari ya moshi yuzuyemo isosi y'inyama. Ibitekerezo nk'ibyo byanatangajwe na Gado washinze ishyaka riri ku butegetsi rya CCM gushyingura cyangwa se guhisha umutwe waryo mu musenyi no kutumva amajwi akomeje kwiyongera y'abanyatanzania basaba impinduka. Uyu mwanditsi w'inkuru zishushanyije zo kuninura ukurikirana hafi iberi waba ari muri Kenya, ati sise bimaze imyaka yaramba uburenganzira abaturage ndetse yarirengagije inzego za leta ko zakwiye kwibaza inshingano. Charles Unyango Obo, utangaza ibitekerezo binyuranye muri Afurika y'Iburasirazuba, yemera ko sise imaze igihe kirekire yaritiranije ituze no gukura muri politiki ariko ngo n'imyaka gusa n'ubwibone byari byishe inyuma y'amateka y'icyubahiro. Yanditse ati CCM yitiranije guceceka ko abaturage igira ngo ni amahoro, ntiyabona ko ryari ituze ritewe no kurambirwa cyane. Bitandukanye n'andi mashyaka yo mu karere, CCM yavutse iturutse mu ishyaka rya TANU, Tanganyika African National Union, ryagije Tanzania ku bwigenge. Iyo ni ishyaka ryo kwibohora bwa nyuma y'ubukoloni ryagumanye igenzura rikomeye ku nzego z'ubutegetsi no ku mitekerereze y'igihugu. Ariko imiterere yayo matora aherutse niyo yashyize ku karubanda uruhande rushya ruteye ubwoba rwa Tanzania. Igihugu cyari kimaze igihe kirekire kibona nk'igitinya imyigaragambyo, cyane cyane ukigereranije na Kenya bituranye. Abasesenguzi bavuze ko mu mezi yabanjije umunsi w'amatora leta yowe na CCM yakoze mu buryo buri kuri gahunda mu kwigwizaho umuntu ari we wese wajyaga guhatana nayo. Abakuru b'amashyaka abiri ya mbere akomeye arwanya ubutegetsi babujijwe kwiyamamaza. Tundurusi w'ishyaka rya Chadema arafunze rego ibyaha by'ubugambanyi, ibirego hakana mu gihe kandidatire Ruhaga Mupina w'ishyaka ACT Wazalendo yanze ku mpamvu za tekinike. Professor Kagwanja yavuze ko icyo gikorwa ubwacyo cyonyine kinyuranyije n'ibyo Tanzania na Perezida wayishinze Julius Nyerere baharaniye. Professor Kagwanja ati ntabwo ufunga wo mutavuga rumwe ushaka gushyigikirwa n'abaturage mu guhangana n'abatavuga rumwe nawe. Uyu perezida bakunzi we bita Mama Samia w'imyaka 65 ubu yugarijwe n'abamushinja gutegeka leta y'ikandamiza yasyonyuranye urugomo imyigaragambyo yanditse amateka mu icyo gihugu. Umuvune w'ubutegetsi mbere washimwe muri Tanzania no mu mahanga ubwo yemereraga amashyaka atari n'ubutegetsi gukora za mitingi no kunenga leta ntabwo wabwuko byagiraho ingaruka zikomeye. Yari yasezeranijwe kongera gufungura Tanzania ikagendwa n'amahanga abicishije mu ntero enye yise 4 hours
ni ukuvuga enye nk'inyuguti zibanziriza amagambo n'icyongereza ariyo bwiyunge reconciliation, kwihangana resilience, kongera kubaka rebuilding n'amavugurura reform. Samia wavukiye akanakurira muri Zanzibar y'urwo bifite ubwigenge bucagase buzwiho kwicisha bugufi no kugira urugwiro. Ntibyatangaje ko abantu bagize kwirutsa muri bo ubwagerewe ku butegetsi muri 2021, ariko abasesenguzi bavuga ko bwo Samia yangaga amaso manda ya kabiri yatangiye kubona igitutu imbere muri CCM no kongera kwaduka ko barwanya ubutegetsi nk'inkeke ku cyifuzo cye. Mu myaka 3 ishize yasheshe guverinoma inshuro nyinshi ndetse asimbuza umugabo w'ingabo mukuru n'ubutasi. Ibikorwa byagaragaye nko kurandura inkoramutima zo yasimbuye. Profeseri Kagwanja yavuze ati muri CCM yiyamaje umuvuno wa Magufuli wo gukoresha ishyaka, kwishingira ubutegetsi no gukira agatsiko k'inkoramutima z'abizerwa be nk'izingiro ry'ishyaka ry'ubutegetsi, nk'izingiro rishya ry'ubutegetsi. Amayeri ya politiki ya Samia arimo imibare yatumye abamukikiye bamuhimba izina rya Simba Gike mu giswahili bivuze intare y'ingore. Yaramuhiriye ubwo CCM yamugenaga muri Mutarama uyu mwaka nk'umukandida perezida wayo, ubwo haburaga amezi ngo amatora abe urukurikirane rw'ibikorwa by'ubushimusi, gutabwa muri yombi hamwe n'ubwicanyi bwakorewe abarwanya ubutegetsi byibasiye iki gihugu bisenya icyizere cy'uko hazaba amavugurura n'ubwiyunge. Urubuga rwa politiki rwari rwaragabanutse cyane mu gihe amatora aherutse yari yegereje, yabayemo ifungwa ry'umurongo wa interineti hamwe no gushyiraho igihe ntarengwa abaturage bagomba kuba bageze mu ngo zabo. Abarwanya ubutegetsi bavuze ko abantu baherwa mu magana bashobora kuba barapfuye mu mvururu zakurikiye amatora. Abatetsi ntibaratangaza umubare w'abapfuye. Urwo rugomo rwari ruteye ubwoba ku gihugu cyari cyarubatse izina ryo kurangwa n'ituze, ubwumvikane no gushyira ibintu ku murongo mu gihe cy'imyaka hafi 60. Onyango yavuze ati ibivugo by'ubudasa bwa Tanzania byasenyutse. Mu kunenga kudasanzwe kwiranga, imiryango ya Afrika yunze ubumwe na SADC yavuze ko intsinzi ya Samia mu matora itubahirije ibipimo bya demokarasi. Ivuga ko habayeho gushyira amajwi y'amahimbano mu gasanduku k'itora, ikandamiza hamwe n'inenge zimbitse. Ishyaka rya Chadema rya mbere rikomeye mu yarwanya ubutegetsi muri Tanzania ryapfubije ibyavuye mu matora, ryavuze ko ari ibihimbano byuzuye. Profeseri Kagwanja yavuze ati ingorane kuri Samia ntiyari yo gutsinda amatora, ahubwo ari yo kwigarurira imitima n'ibitekerezo by'abanyatanzania n'abaturage ba Afrika y'Iburasirazuba. Akabemeza ko yatoye mu matora anyuze mu mucyo mu buryo bubabaje. Samia yahisemo yimikwa, yafunze inzira zose zo gutuma habaho ihatanira rinyuze mu mucyo. Mu gihe atangiye manda ya kabiri, abasesenguzi bavuga ko Samia azahangwa amaso cyane n'amahanga, bikaba bishobora kubangamira kugira ijambo ryo gutegeka Tanzania. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe Perezida Ruto yavuze ko aticuza kuba yarasabye polisi kurasa mu kaguru urubyiruko rwigaragambije mu byashize rwamagana ubutegetsi bwe. Muri Nyakanga umwaka nibwo ubutegetsi bwa Kenya bwugajwe n'imyigaragambyo izwi nka sabasaba. Iba buri mwaka hagamijwe gushyira igitutu kuri leta mu kubahiriza uburenganzira bw'abakozi n'ibindi byifuzo by'abaturage muri politiki. Icyo gihe Perezida Ruto yasabye polisi y'iki gihugu kurasa mu kaguru bamaze igihe bagira uruhare mu myigaragambyo. Yaravuze ati wese uzafata utwika igikorwa cy'ubucuruzi cy'undi muntu cyangwa se umutungo we akwiye kuraswa mu kaguru akajyanwa mu bitaro, ubundi nyuma agashyirizwa urukiko. Ntimubice ariko mu mavu n'amaguru. Mu kiganiro Perezida Ruto yagiranye n'ikinyamakuru Al Jazeera kigasohoka ku cyumweru, yavuze ko aticuza ko yakoresheje iyo mvugo. Ati ntabwo nicuza ari amagambo na gato, kubera ko amategeko yemerera polisi gukoresha imbaraga igihe ubuzima bw'abandi bwashyizwe mu byago. Polisi izi neza icyo ikeneye gukora kandi yumva inshingano zayo. Yavuze ko itegeko rya Kenya ritemerera perezida gutegeka polisi icyo yakora, ashimangira ko icyo yakoze yari agamije kugenzura ko polisi irengera uburenganzira bw'abigaragambya ariko ikanabungabunga imitungo yari ikomeje kwangizwa. Imyigaragambyo ya sabasaba yatangiye kuwa mbere tariki 7 Nyakanga muri 1990 ubwo abakozi muri Kenya n'impirimbanyi za demokarasi biraraga mu murwa mukuru Nairobi mu myigaragambyo yo kwamagana imibereho ishingiye ku ishyaka rimwe n'imibereho mibi y'abakozi. Iyo mwaka ari ifite ubukana buri hejuru cyane ko n'ubundi abanyakenya bari bamaze igihe banenga ubutegetsi bwa Perezida Ruto. Muri icyo kiganiro Perezida Ruto wa Kenya yatangaje ko igihugu cye kitari gukumira inama ya Joseph Kabila wategetse Kongo Kinshasa n'abamushyigikiye bari Nairobi kuko abanyakenya bagendera kuri demokarasi. Mu kuza mu myaka 20 Nairobi muri Kenya habereye inama y'abanyekongo ariwe na Colonel Nango wa perezida wa komisiyo y'amatora muri Kongo bashingura ry'Abasesenguzi rwanya ubutegetsi bwa Perezida Kedi. Tariki ya 15 Ukwakira Kabila n'umushyigikiye nabo bahuriye mu nama i Nairobi bashingura rishya ryitwa Suvora RDC rifite intego yo gukemura ibibazo bibangamiye Kongo birimo umutekano muke n'ubukungu bwahungabanye. Izi nama zombi zavugishije guverinoma ya Kongo Kinshasa igaragaza ko Kenya iri guhinduka urugo rw'abatifuriza amahoro Kongo kuko ishinjiro rishya rya Kabila umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu ryifatanije Museveni. Mu kiganiro kuri Al Jazeera, Perezida yatangaje ko nubwo leta ya Kongo ishinja leta ya Kenya gushyigikira abayirwanya, igihugu cye kidashobora gukumira abantu batari abanyabyaha bashaka urubuga rwo gutangiramo ibitekerezo byabo. Ati kubera ko Kenya ari igihugu kigendera kuri demokarasi, Kongo iravuga itera abantu baburi i Nairobi rimwe na rimwe simba nanabizi kubera ko turi igihugu gitanga ubwisanzure kigendera kuri demokarasi. Yakomeje avuga ati ntitubuza abantu kuza i Nairobi, twirukana abanyabyaha ariko abantu bashaka ubwisanzure, abashaka urubuga rwo gutangiramo ibitekerezo niho hantu honyine abantu babona urubuga rwo kugaragariza ibibazo byabo. Perezida Kedi amaze igihe yijunitse Ruto amushinja kudindiza ibiganiro bya Nairobi byatangijwe n'urukinyeta bihuje abanyekongo bafite ubuhuri n'amakimbirane n'uburasirazuba bw'icyo gihugu. Inama ya Kabila n'abamushyigikiye yanyije kurusha uyu mwuka mubi.
Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikira muri Uganda, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe ko nshuro mbere Perezida wa Uganda Yoretse guta Museveni yemeje itabwa muri yombi ry'abanyakenya biri b'imirimbanye nyuma y'ibyumweru bitanu baraburengera mu gihugu cye. Mu kwezi gushize babibonye bavuze ko babonye Bob Njagi na Nicholas we binjizwe mu modoka ku ngufu n'abagabo bambaye ibitambaro bapfuka mu maso nyuma y'ibikuru byo kwamamaza, aho bagaragaye bashyigikiye umuyobozi w'ishyaka rirwanya ubutegetsi bwa Uganda Bobi Wine. Amakuru y'ifungurwa ryabo yamenyekanye ku wa gatandatu mu cyumweru gishize. Gufa icyo gihe inzego z'ubutegetsi za Uganda zakomeje guhakana amakuru y'ifungwa ryayo. Mu kiganiro cyabaye imbona nkubone ku mugoroba ku wa gatandatu, Museveni yise abo bagabo bombi inzobere mu myigaragambyo bakaba bari bamaze iminsi barakizwe muri Frigo. Museveni umaze imyaka hafi 40 ku butegetsi ndetse akaba arimo kwiyamamariza indi manda yabivuze ubwo yasubizaga ikibazo kijyanye n'imyigaragambyo iherutse kubera mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania. Museveni ashinja amatsinda y'abanyamahanga guteza akavuyo ndetse yavuze ko bari gukora umukino muri Uganda bazagira iherezo ribi. Atavuze amazina yabo, Museveni yongeyeho ko abagabo babiri b'abanyakenya barekuwe nyuma y'uko yahamagawe na bamwe mu bategetsi bo muri Kenya bamusaba ko boherezwa muri Kenya. Njagi nawe bakiriwe n'abashyigikiye kujya muri igihe kinini mu murwa mukuru wa Kenya. Ku wa gatandatu w'icyumweru gishize, Njagi yaravuze ati iminsi 38 tumaze twarashimuswe ntabwo byari byoroshye, nitwibwira ko tuzavamo turi bazima kuko twari twarashimuswe n'igisirikare. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kenya Musalia Mudavadi yavuze ko irekurwa ry'abo bagabo ryakurikiye ubufatanye burambye hagati ya Kenya na Uganda. Umuryango urengera uburenganzira bwa muntu witwa Voco Africa wari umaze igihe usaba ko abagabo bombi barekurwa. Wavuze uti iki ni igihe kiza yugaragaza impinduka zikomeye mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu ku batuye Afurika y'Uburasirazuba ahariho hose mu bagize uyu muryango. Mu itangazo ririho n'uyu muryango wa Voco Africa, ishyirahamwe ry'abanyamategeko muri Kenya na Amnesty International bashimye leta ya Uganda na Kenya ndetse n'abaturage bose bakoze ubukangurambaga mu irekurwa ry'abo bagabo. Uwahoze ari icyamamare mu muziki mu njyana ya pop Bobi Wine usanzwe witwa Robert Cyaguranye ahanganye na Perezida Museveni ku mwanya mukuru w'igihugu mu matora atengeje umwaka utaha mu kwa mbere. Bobi Wine yashinje leta ya Uganda kwibasira abanyakenya babiri kubera ko bamushyigikiye. Mu butumwa atangaje ku cyumweru ku rubuga rwa X ati niba barakoze icyaha icyo ari cyo cyose kuki batagejeje imbere y'ubutabera ngo bashinjwe ku mugaragaro. Inzego z'umutekano za Uganda zakunze gushinjwa gufunga abanyapolitiki barwanya ubutegetsi kandi bigakorwa n'abatambaye imyenda ibaranga. Bamwe mu bafunzwe nyuma bagera mu nkiko bashinjwa ibyaha bitandukanye. Byabaye kuri abo bagabo bisa n'ibyo mu bihe byashize byabaye ku banyapolitiki n'impirimbanyi mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Muri Kenya umwaka ushize, Njagi yashimuswe n'abagabo bari bambaye imyenda ibapfuka mu maso. Umushimusi bivuga ko bwibasiye abanenga ubutegetsi muri icyo gihugu yagaragaye nyuma y'ukwezi kumwe nyuma y'urukiko rutegetse polisi kumugeza imbere y'ubushinjacyaha. Uyu mugabo yavuze ko yarafashwe nabi cyane aho yari afungiye, aho wenyine ndetse yongeyeho ko yimwe amafunguro. Mu ntangiriro z'umwaka impirimbanyi zo muri Kenya Boniface Mwangi na mugenzi we w'umunya-Uganda Agaseke bafungiye muri Tanzania ahantu hatamenyekanye. Nyuma y'iminsi mike bagaragaye ku mipaka y'ibihugu byabo. Nyuma bashinja abategetsi ba Tanzania ko bakora ibikorwa by'urugomo birimo n'iyicarubozo rishingiye ku gitsina. Ibirego polisi yo muri iki gihugu yavuze ko ari ibinyoma. Umwaka ushize mu murwanyi ubutegetsi bwa Uganda Agaseke yaburiwe irengero nawe muri Kenya mu buryo butamenyekanye. Nyuma y'iminsi nagaragara mu rukiko rwa gisirikare muri Uganda wakurikiranyweho ibyaha byo kugambanira igihugu. Ibiherutse kuba mu karere byamaganwe henshi ndetse hari impungenge ko ubutegetsi bw'ibihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba bushobora kuba burimo gufatanya mu guhashya abarwanya ubutegetsi bwabyo. Mu gusoza mubwire ko umuyobozi mukuru wa BBC Mudavi n'umuyobozi ushinzwe serivisi y'amakuru Deborah Tanes beguye ku mirimo yabo nyuma y'igitutu cyatewe n'amakosa yabo yo guhindura amagambo yavuzwe na Perezida wa Amerika Donald Trump muri filime mbarankuru yatambutse kuri iyi televiziyo. Iyi filime mbarankuru yari ijyanye n'amagambo Trump yavuze ku itariki 6 Mutarama 2021 ku munsi bari bamushyigikiye bigaragambije bakangiza ibintu byinshi mu nyubako ikoreramo inteko ishinga amategeko. Byaje kugaragara mu kuri iyi filime BBC yateranije udute dutandukanye tw'imbwirwaruhame Trump yatanze kuri uwo munsi hagamijwe kugaragaza ko yashishikarije abamushyigikiye kwigaragambiriza mu nteko ishinga amategeko. Amagambo yakuwe mu kiganiro arimo aho Trump yasabaga abayoboke be kugaragaza ibitekerezo byabo mu mahoro, bituma bamwe bamushinja ko yateje imvururu. Mu ijoro ryo ku cyumweru Ugushyingo nibwo Davi yatangaje ko yeguye ku nshingano zo kuyobora BBC. Davi yavuze ko yahisemo kwirengera amakosa yakozwe, ashimangira ko kwegura ari umwanzuro yifatiye. Undi yeguye ni Deborah Tanes, umuyobozi mukuru ushinzwe serivisi z'amakuru ya BBC. Nyuma yo kwegura kwa bombi, Perezida Trump abinyujije ku rubuga rwa Truth Social yavuze ko Davi n'ubuyobozi bwe atari abanyakuri ndetse ashinja BBC kuvangura amatora y'umukuru w'igihugu. Davi na Deborah beguye nyuma y'amasaha make umuvugizi wa White House Caroline Levitt ashinja BBC gutangaza amakuru y'ibinyoma ku bushake kuri Perezida Trump. David yabwiye The Telegraph ko BBC yahinduye ku bushake ibyavuzwe na Trump ati nta makuru y'ibinyoma 100% kandi ntibikwiye ko abaturage b'Abongereza bakomeza gutakaza umwanya bayareba. Yakomeje agira ati igihe cyose njyanye Perezida Trump mu Bwongereza nkisanga ni kuri BBC muri hoteli umunsi wanjye urangiriraho kubera uburyo bayobya amakuru kandi bagasebya Perezida wa Amerika.